E assim no cartão le pokoe. No si o chi mau lo wa gba me bai. Lendia. Ele claro be ya o cartão. Na ten ato até assim mesmo. Ela vai na e não sei cartão. Ele ka popoya ble o nyenye bli po kata wele kokwe a va ko po mau le wo kɔkɔ nyenye ƒe atsyɔ̃ɖoɖo me xɔ míaƒe subɔsubɔ o ame si tea ŋu wɔa nuwo katã ele tɔwo kpɔm enya woƒe hanyiawo katã fofonye kpakple fia nye menye be ma de kuku na afi na wo elabena ne lɔwo wu ale si wɔn ŋutɔwo lɔ wo ɖokuiwo gake le ŋdi ya me de kuku na nye mawu kple nye aƒetɔ ɖewo dzo le woƒe bafifiwo kɔ ame sia ame da ɖe eƒe agakpe dzi kɔ ame sia ame da ɖe eƒe kɔkɔƒe na kekeme si hiã le eƒe afɔwo dome woate ŋu zɔ le eƒe kɔkɔƒeawo Yehowa enya ɖe sia ɖe ƒe hanyiawo le wo katã ŋuti le wo kesinɔtɔ nyenye me le ŋusẽtɔ nyenye me
ŋuti kɔkɔe me le Kristo Yesu. Le wɔwɔ le ame ɖeka ƒe agbe me le fia, menye be eka asi agbe geɖewo. Yehowa, kɔ wò ŋkɔ ŋuti. Menye míawo ta o lo, wò ŋutɔ wò ŋkɔ ta. Wò ŋutɔ wò ŋkɔ ta. Da akpe na Mawu do ŋgɔ be ewɔ wo katã na ye. Akpe, 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 Yesu akpe, eta akpe na wo. Akpe, 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 Yesu akpe, akpe na wo. Docio de wona, eta akpe na wo. Akpe, 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 Yesu akpe. Eta akpe na wo. Akpe, 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 Yesu akpe. Eta akpe na wo. Akpe, 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 Yesu akpe. Akpe na wo. Docio de wona, eta akpe Na wo. Akpe, 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 Yesu akpe. Docio de wona. Docio de wona, Eta akpe na wo. Akpe, 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 Yesu akpe. Nɔnyi le tɔwo ƒe akɔnu efi la. Elɔ̃ ale gbegbe be maɖe mɔ be nànɔ anyi ɖe zikpui ƒuƒlu dzi o. Enɔ anyi be nànɔ atata na ye. Hallelujah. Mina mianɔ te sesĩe. Yawo le ƒoƒom. Enuwo le geglim. Ame aɖe bui be le tsitre nu la, ne bia amenuveve Mawu be ne wòate nɔ te sesĩe. Yehowa ŋutɔ le nuwo ʋuʋum. Ele nu sia nu ƒomevi zãm be yeakɔ ʋuʋu nuwoe. Be ne nu siwo katã meɖo la nɔ tewo la, ne woahlẽ. Eye eyiwo ɖo la nɔ anyi la, ne woali ke sesĩe. Le ʋuʋu ya mea, esiwo eya ŋutɔ do ƒe kewo le to yi ge. Woxɔ se be Yehowa edo. Edo ɖe eƒe xɔxɔnu. Eya ta wo kewo ayi to. Eye nasesẽ hã. Natse ku. Atse Yehowa ƒe kutsetse. Eye kutsetse yawo anyo. Eŋuwo, abɔwo, ʋetrawo, abɔɖɔbiwo, agbɔgblɔmiwo maɖu wo tsetse o. Ke boŋ agbledela Mawu ŋutɔ ava ɖe wo tsetsewo akɔ de eƒe ava me. Hallelujah. Mina mianɔ te sesĩe. Filipitɔwo ƒe agbalẽ eta 3. Kpukpui 17 yi eta 4. Kpukpui gbãtɔ. Filipitɔwo ƒe agbalẽ eta 3 kpukpui 17. Míaxlẽ ayi ɖe eta 4 kpukpui gbãtɔlia dzi.
nous kataye nié ouais nenemo nous kataye me se état ton lien les gommes de Dieu yo dans la Bible au moment agbanle de sia de yo nglo mama me lemo ne nglo leta na me de mana me be leta ya me nglo na wa e akpagma ye na khle ne khle wa do fi ko na tote ta yo amoba le pem den ono ne on ti bena wa nya khle ya yo va me de pupui pa pele etana ta mama do job vointo e we be fi o se ne se fi ma se nya ganda ke gomo de kayenye eya mizu sonye lao novio mi lenkude amesi ozona nenema kelanti abe alesi mienye kpodem na miene elabana amagedo ozona amesi o tinya meglo na mi enu gake azola metso avifafa le egblom bena Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwo wonye ame siwo ƒe nu enye gbegblẽ ame siwo ƒe ƒodo nye Mawu na wo eye woƒe kafukafu le woƒe ŋukpenanuwo me ame siwo susua anyigbanuwo ŋuti ɖeɖe ko ke míaƒe dumetɔ nyenye le dziƒo afi si hã mie le xɔ la si nye Aƒetɔ Yesu Kristo la lalam tso ame si aɖuɖɔ míaƒe bɔbɔ ɖe anyi ŋutilã ƒe nɔnɔme bene wòaɖi eƒe ŋutikɔkɔe ŋutilã le eƒe ŋusesẽ si ta wòtea ŋu tsoa nuwo katã de eɖokui te la nu eya ta nɔvinye lɔlɔ̃tɔ siwo le dzro yem nye dzidzɔ kple nye fiakuku la minɔ tsitre sesĩe nenema nye lɔlɔ̃viwo amen. Apostolo Paulo le nu ŋlɔm ɖo ɖa Filipi hame ame siwo tsɔ le eme nɛ ame siwo ya ɖe eŋuti ame siwo le yi me ye wole gakpɔ me le gbeƒã ɖeɖe Kristo ƒe nyanyui la ta wogadɔ woƒe kplɔla ɖeka woƒe amevevi ɖeka Epaphroditus bene wòakɔ nanewo ayi ne le gakpɔa me bene edɔ megawui wòaku o bene wòatsɔ yewo ƒe gbe hã ayi ado ŋusẽ eya ma ne wòanyae bena yewo meŋlɔ ye be o. Hallelujah. Paulo le esime wonɔ woƒe nɔnɔme ya ƒe akpe dam na wo egblɔ na wo bena woawoe nye ye ƒe dzidzɔ woawoe nye ye ƒe fiakuku nɔvinye edzi be nanyae bena ewoe nye nye dzidzɔ ewoe nye nye fiakuku eta mate ŋu azɔ naneke manɔŋui ɔmanyae be nye mele ƒuƒlu nye mate ŋu agblɔ be matsɔ ŋkɔ gã aɖe da ɖe ɖokuinye dzi o elabena miawoe nye nye fiakuku le Aƒetɔ la gbɔ nenye be miete ŋu nɔ agbe le eƒe nya la nu eta ye wògblɔ na wo le kukuvi adrelia me tatɔ kukuvi adrelia me bena mienye srɔ̃nyelawo egblẽ ɖe Korintotɔwo hã le woƒe agbalẽ gbãtɔ yewo ŋlɔ na wo me eta
vi de kelia pu banto fi ma esi kpereje mi nye so nye law aba alesi nye ha manye Kristo Jesus rola ene hallelujah mi nye so nye law na Paulo de maten no agbe de ma po nya jiwa maten bloda me de be na zuye so law evonye pakprio ha elebe mi atonya ayina mabuo nye maten aglona mi bere mi wonu si ogblɔ mele ke mi ga wonu si wo mele o elabena to pa mun veve me nye ha mele Kristo asrom ta mate akplɔ Paulo do egbe abena mi susro nye lawo abe alesi nye ha menye Kristo Yesu sro la ene eye mi kpɔ amesi o kata nye Kristo sro la wo po nonome ne mi asro elabena makare ji ne mi bere la nyigba ya ji egbe to go no sesem ha ame aɖewo li si wotsɔ wo ɖokuiwo ɖo anyi be yewoazɔ Kristo Yesu afɔtoƒe mi mate ŋu agblɔ abe ale Eliya gblɔ be nye ɖeka ko esusɔ o awo geɖewoe nye ame siwo le agbagba dzem eme sesẽ emɔa sesẽ gake amewo li le agbagba dzem wo hã dze agbagba wo hã hlɔ futɔwo mele mɔ ɖe ge na wo bena naseli le mɔa zɔzɔ me o awo ma wɔ nene ma nɔ anyi kpo eva zi geɖe ewɔe kpɔ gake ele yi netɔ te sie ta edzo exɔ se be edzo ko magatrɔ agbe ɖe ble ɖokui o ɖeɖi metia ŋuti o míedia abe míaƒe mawua ɖeɖi metia ŋuti o míaƒe mawu ɖeɖi metia ŋuti o va bɔsa hã ɖeɖi metia ŋuti o eye hã le dɔ dzi ele dɔ dzi Dawo hamba ga wakufia. Tosesi. Hallelujah. There's a problem. Can you help me, please? Leke naten aton nenye ba fisi na lemonyo. Leke maten apotoro na obe na tosesi ne tepesi na lemonyo. Nenye be Yesu Kristo Paulo le gbɔgblɔ na Filipe tɔ bo ne tɔ sesia de wo nya de wo ka ɖe dzi be wole teƒe nyuitɔ nye ka Kristo me babia nye be ne le Kristoa mea nye ma zɔ nyama ɖeka ba bia o gbawo tso gbe kpɔ o elabena manɔ bia mo ba se ɖe si me kaka ɖe dzi le asi nye be ne ge ɖe Yerusalem yeye la me va se ɖe si me ne ge ɖe aƒetɔ la ƒe fiazia ŋgɔ eye wogblɔ na wo ne va ɖoa wo hã va nɔ zia dzi vie zia me ɖo nyo kum abe ale wogblɔ ame ɖe gblɔ na ame aɖe be enua ɖo nyo nu yi dim mele na woe ma hallelujah nu yi dim mele na wa eye nye be wo hã nate anɔ Yesu ƒe zikpuia dzi hafi nanɔ edzi ele na wo be nanɔ Kristoa me ele emea alo ne le ministère sur le roc me ministère sur le roc be ɖo teƒe le dziƒo lo hallelujah ministère sur le roc mele dziƒo tsumu Madakukulu, eyo nyoro le ministère sur le roc de o nyoro da seri banle na wa. O ena mere. O mo ena mere ko. Ziale sinya ma no agbe ya, o mo lo go. Hallelujah. Ana da seri banle be na wu Como je nu sosronu mo na ogo yale si nyama lagbe na udu e Yesu fo nu sro lo pe nu sosronu aw na u todo fo la fo nu sosronu na u pro la fo nu sosronu bere na u Biblia suku
va do sɔfo akɔ daseri gbalẽ na wo do sɔfo gbede aƒetɔ nyi me wɔ Yesu me wɔ ta nye hã nye ma wɔ wo daseri gbalẽ enya gbesi nɔ me ne ɖe hallelujah agbe yi nɔm ne le ɖe efia be ne nya gɔmedzenuwo lo alo wo ɖeɖe koe ne nya lo ne nya nusrɔ̃lawo ƒe dɔdeasi lo alo nate ŋu ƒo to ɖo na me nenye be wo ŋutɔ ne le akple ɖam akple ya ɖam le ŋɔtime fia ne tsɔ asi de ŋɔtito me ne wɔ aleke ene gatsɔ asi ma ke le akplea kpɔ makɔ vinye ɖo ɖe be ne va srɔ̃ akple ɖe le gbɔa nu kata yi mate kɔ ɖo ɖe gbɔwo ɖo haleluya nenye be afɔkpa yi wo ŋutɔ ne do meka wo tso petepete matsɔ fɔkpa nye va na wo be nadzra ɖo na me nye mi le nyagɔme sem o ta agbenɔnɔwo ɖe ye le fafiam be ne le boya le kenu menye daseri gbalẽ ye o eme kɔkɔ na mia mɔtiwo mezina gbe ɖo na mi le míaƒe sukuwo me ye wɔ be ɖe ne wo tsɔ nuwo na sukuviwo be ne srɔ̃a nu yawo wɔe nye eka wo babia ge le dodokpɔ yiwo wɔ va yi ɖe nu ka wo ƒomeviwo yewo bia wo koe woanya ye ta ye ne wodo le sukua va wo yi dɔwɔƒe wo wɔ dɔa do ko daseri gbalẽwo le wo si zã ne wokɔ woƒe daseri gbalẽwo dze ɖom ɖe fi ya adze to exɔ abe agba ŋuti wobe wɔe ne míakpɔa o mesrɔ̃nu ma teƒe dzidzi menye nu yie ne agba daseri gbalẽ yie ne xɔa be ya ye hiã nu yi ne nya wɔwɔe eta Yesu Kristo gblɔ le Mateo ƒe agbalẽ ta adre kpekpe bla velia me bena woƒe kutsetsewoe miakɔ ado dzesiwoe haleluya ne le Kristo me ɖe wo nu ƒo kple wo nuwɔna aɖe fia wo zɔzɔme aɖe fia megava nɔ tsaxe wɔmɔ tsaxe ɖe ebe menya be ame ɖe anya ye ayɔ ye be tsaxe o eya tɔ ye ŋutɔ ya na eɖokui yɔm be tsaxe kristotɔ menye enye nyaka enya ɖe mɔ agbenɔnɔ ne ɖe fia Yesu wo nusrɔ̃lawo va ɖo dzu aɖe me womegblɔ nya aɖeke o woƒu dzu va yi gblɔ na fia be hei ame yiwo trɔ dzua ƒe tadogu le afiwo le yiyim ma wova ɖo fia vɔ ɖe ne le Kristo mea ne be le me ɖe aleke ne ge ɖe me o agbobui la me ne to ge ɖe mea Yesu ata ye ne ge ɖe me loo Mawu ta ye ne ge ɖe me ɖo loo alo elãwo ye ne zɔ va le ye ɖuma ame tsitsiwo do alo le ʋeawo gbɔ be ɖe elãwo yewo zɔna yewo ɖuna ye me ye feme vivina na be lã ko ya ɖu lã ko ya ɖua ne lã vo kaka dze ŋɔ hã eɖu ke ta meɖo be yeaɖu ŋɔ lo gake kɔ ŋɔ kɔ ɖu xɔlɔ̃ aɖe ye gblɔ na be va mi yi tsɔtsi eye le vavam ye ta le vavam ɖoa nɔvi nye le Kristo edo ziɔ na amea vɔ ɖe kadodo nyui le mi kpakple Mawu dome nu gbãtɔ hafi nate ŋutɔ te sesẽ le fifi ƒe xexe ya mea eye nye be kadodo nyuitɔ nenɔ mi kpakple Mawu dome
pas gbalẽ me ko. Il me plaît be ramevio be nko on da gbalẽ me nye nu bada olo. Menye be nukunu ne joto asiji ha nye nya olo. Nukunu joto asi ojia ma kwasi pe na Yehowa do wa gbeta. Nenye be ne chole si yako boko be itokwen konji ne itokwen kwa ne to hosia homeye dono le fisi ne tu kaka doko dono sia dono fo jo ya peme ne tu kaka doko dono sia dono fo jo ya peme manwa fine ne tu kaka ba edo ezebe amayo kata le fimaye boko fo zazan le tukara dom no to le lindo no ko ba de le fima ne va to fima ba yeko o kata fo moko ko da si on ti jo ya peme fine. Yesu Kristo do apo do de no sro lo manye wie vea oko wie bladrel oyi kaka ogbova wa glo neve afato gbogbovo keke ha do tomi le won come ebe esia mega george na mi be gbogbovo do to yo de ko ke bo mi po jole se bana omro mi afo nko de figa jifo de o ha on call me on de jifua won call me on de jifua ela bana eglobe amagado wa vagbonye wa gbona bana foto le won come mi nya gbogbo von dogo le won come mi yo dona dolela le won come mi kwanyjela onti le won come mi femme kuku de chitra kanyela magblona bana la ha to boni minu majo wolao minu fo wolao ta dohi ape ona no nya makpo adakpe na ma odo agbeta pakpo ra we ti kai ye o ha on ku abu na po nu vie unde kai ko ya ni kaka le ji enye be umlo on ko de chifo ebe amesia mana jagba ebe jagbagba zido ki ojime na gere me to agbo bue la me agbo kama ne to gere me gomodo pe kaela sio gomodo pe nyi to ya Yesu Kristo le Matthieu pas dans l'état de rema comme kuku bla vendre va ton lia globana amesi se anye nyao e o tso de domala e o wado jipepela matu asoplantu nyan si tu apa afa de agapeji ya sesa ofo ahomotu eti oja eyo nyekpode nyezire afeaji gake esi onye betuide agakpedita etotesesi ke amasisi anye nyao emetote adomo la mata asokpa plentu movito si etue pakpede ekewoji kaka yabe yafu kaka rombe yatu kaka tibe yaja eye wa nyezire apeaji ya amu efa mumu pali di se sien ya mo katan senye majibe Yesu na yo be movito nu manyala o minya Yesu de odona mele ya me ale ya angolo to no yo juwo ko be de odo Chevieto haoni. Hallelujah. Magawe. Be Yesu na do bada. When wa do na defufu aji. Be de o hantio. De o hantio. Hallelujah. Akatso ma pe gomedo pe nyi to wa. Ele Kristo antome.
agbalẽgbãtɔ etatɔ kuku ɖeke lia na mi nyɛ bena elabena ame aɖeke mate aɖo gɔmeɖokpe bubu aɖewo esi ye fofo la ŋutɔ ɖo ni sɔsi nye Kristo Yesu. Ta nenye be ate ŋu akpɔ be kadodo nyui le yewo kpakple Mawu me la, ele nɔ bena nanɔ Kristo Yesua me, menye dzi ko nɔ eme. Gaeme ye Mose gblɔ ne be nenye be nelɔm vava, nenye be kpɔ ame ɖe le gbɔ vava la, ekema na makpɔ wò ŋutikɔkɔe. Mate akpɔ ŋutikɔkɔe nenye be mele Kristo Yesua me o. Eya ta wogblɔ be oke, mese nu si negblɔa, gake ame aɖeke mate ŋu akpɔm anɔ agbe o. Ta nu yi mawɔe nye si. Agakpe aɖe le ahanye, eto le eme, makɔ ade to aɖe me, matsɔ nye asi ada ɖe dzi o. Mato wu ava yi, maɖe gbeƒã nye ŋkɔwo katã. Eye ne nye mo va yi vɔ la, maɖe asi ɖa, ekema nakpɔ nye megbe. Ɖe Mose mekpɔ ku o. Gake gbe ya Mawu wɔ dɔ tso nye kpakple wo ŋuti bena ne míawo ŋutɔ míenɔ la, ekema míaku. Ta ate ŋu akpɔ Mawu nenye be nele Kristo me. Edzra teƒe eto aɖe le agakpe si nye Kristo me si wò ɖeka koe ɖo la nɔ. Ne eɖo teƒe ma, ekema naneke megale wɔ go. Nenye be ele me be le teƒe ma nenema, ekema ele nɔ be natɔ ɖe teƒe ma sesi nɔ Aƒetɔ la me, nɔvinye ŋutsu. Le gbe sia gbegbe nɔnɔme, meganɔ Aƒetɔ la me le kɔsiɖagbe ŋdi ko o. Menye be ne nye va afi la ekoe nanɔ Aƒetɔ la me. Le gbe sia gbegbe nɔnɔme, na ayɔ ɖokuiwo be Kristotɔ la, ele be nanɔ Kristo ame ɖaa. Elabena ebe abe ale ye ati lɔ mate ŋu atse ku le eɖokui si o negbe ne le ɖe atia ŋuti koa, nenema ke miawo hã miete le naneke wɔ ge le mia ɖokuiwo si nenye be miele menye o. Ba ati ma tse ku ɖe sia ɖea, ɖewo la ge afu gbe. Woakɔe ade dzo me. Ta mina mienɔ Aƒetɔ la me. Mienɔ eme hala se nu. Menye be menɔ eme kpɔ be nya yo. O hadziha miawo dze gɔme ɖe. Gomi zika la, miawo dze gɔme. Numa wɔ mɔ ɖevi ma le fia be hadzi ma hadzidzi ma. Kame míawo míenɔ mía ɖokuiwo me ne míedzi o. Mawu dɔlɔ didi ne. Mawu dɔlɔ didi ne. Gbedodo ɖa. Ne wɔ kɔ be gbedo ɖa ye gbedo ɖa ƒe. Mawu nye gbe. Míawo míedui ɖa kpɔ. O nenɔ. Ɖeɖe va te wo ŋuti kɔ tenɔ ge xoxo. Ebe ame si anɔ ebe ame si le ame si do dzi. Aka ɖe nu la ame mae akpɔ ɖeɖe. Do dzi. Nenye be dzidodo be nya egɔme nye be nu sesẽwo me to ge miele. Míele wo me tom ya lo. Gake yawo mekpɔ nye ɖeke haɖo. Biblia ne mienya be wotsɔ laha dze amewo ɖe ve. Saka. Gbenu le Yesu agbɔ nene míedze wo ge. Alo? Ne wotsɔe ɖe dziwo gba ɖe. Agblɔ be ok, mi te dze mfa alo agblɔ be o. Yesu ne nɔ anyi na wo, nye gale Yesu nye me dze si Yesu akpɔ. Petro dzi ɖe agbe ŋuti, ele Petro be agbe ko ya nɔ agbe kpakple Yesu. Yesu Nazaretɔ la. Ta be Yesu me kpɔ mɔ aku o. Nye me mɔ de ge na ona kue gba.
ni ma de mono na kwecho Yesu pere tera le bonya bosa Petro susu motro ek puda bentita e de tu bivija hava globe tu ya ha elle Yesu a me yo le ba yi me yo hondrom na elle ha bo so e ha le bo so lo me Yesu de tu bunya ka globe bara ye ni me jesia me mo ni me nye po ni me nye ibra manelo muka tayo agbe elle da agbe nti no vinyo nye do afia de yo lebe nya glo abe Paulo nebe nye me bu nye agbe be nye go kwasi na mpo ke bon musi lebe be na konyewe mawo do de asi si no hocho afetola gbola tetete nenye be edoma wowo ahe kuvana ma ne nkure agba ne itago ma be amesi adochi hala se nu amama ya akpodede bagagula mama podede wo ho wo podede nenye be ne kho Yesu nya yo sem na le fifia wa we le dom cho oluvonti bena efodede popoa waten ade afa kake onti la podede popoa ya na Yesu trova zivelia finti la ba podede lui ye yekpedo jino bo onti la podede nye be gado mo etaveno gado mo ne khonajo gado mo ne glona be la tiketi le gado mo ne globe le pepem si na ko de ma ko boy na ma wala ma ba o glo ba fi problem ti o si na ma de ma ko ma boy asido do anyi de afuno si na ba de ma ko ma boy hallelujah adwe fo si na ba de ma ko ma boy na Yesu va trova afie amayo do jikaka ma va amamo kwenti na akpo de ka me a dole le magale Diritia mo magalio maganya ba mana doaro e ata e zamodo na le Jerusalem ye ado hallelujah yo e ata no vinyo abe ale sie ye wona sinyele pak menoni pakle ni la le nye ami manoma me azua amasiame ne wodocho eyanto pe dede poponti le vovon pakpele jojo nyanyanya me Filipito pagban le tave puperi evelia nenye bede nya podede popoa nyenu si o vole nu katai wa glebe amasiame ne wodocho eyanto pe dede poponti le vovon pakpele jojo nyanyanya me Minami ale Kristo Yesu pe nufafia me de asi sesie nufafia bli bola no Yesu Kristo fia minami ano agbede yanti menye sie mia pe to le jimbe ya so ale yi nufafia bli boale eda Georgina wo me da Georgina o le ya me da si zolama ebe yira amesi opu afideo hallelujah mama enyamanya se ya enya se ya o rienu Yesu blema mama ifo fideo ayire na matro de blede gbabu me na mede jua kafi ebe do gbere amesi o ti ayo mata onuka ameyo le yo metim be wa de wa gbeda de do gbe
ɖa ɖo ta be Mawu ne ve wo nu. Hallelujah. Ame yiwo le vɔ dzim na wo ɖe dzi nyuie na wo. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me. Ne nɔ agbe ɖe nya ya nukua. Etsɔ le dɔ wɔm de ma. Paulo be mi susrɔ̃ nye la abe ale si nye hã menye Kristo ye susrɔ̃ la ene. Alo? Fine. De Yesu amenya afi wava anyigba dzi be amewo le ekla ge ɖe ati ŋutia. De menya be to me ƒo ge na yea. De menye be atu ta ɖe mo na yea. Nga ƒo va. Ame mawo ƒe ɖeɖe dɔwɔ ge wova. Biblia be Mawu ɖe eƒe lɔlɔ̃ fia mi le esia me be le esia mi nye nu vɔ̃ wɔlawo la Kristo Yesu ku ɖe mía ta. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta tɔ̃kpekpe 8 ɖe eku ɖe mía ta. Tawo hã ne le klalo egbea be ame yiwo le yewo me tsi ma yaku ɖe wo ta fa. Nye menya ne miawo hã mi se ha ya kpɔ ya. Wotsi ne me sena ke me nɔ ɖevi me. Yesu gblɔ be eku ɖe ame nɔvi nu fã. Ame ɖe sia woaku dzro fã. Woaku dzro fã. Maku dzro fã. Abe Yesu ene. Nye ya melɔ̃ be maku ɖe nɔvi nyewo ta fã. Eʋeawo do alo be bana mewo banana. Eʋeawo be na mea bana wa hã banɛ. Eʋeawo le dziƒo tsom. Egblɔ na wonyi. Yesu be ne ame yi do gbe na wo ye koe ne do gbe na ɖe. Wɔ mi ka wɔ me ne le. Na me ye lɔ̃ na wo eye ko lɔ̃ me ne le. Wɔ mi ka wɔ me ne le. Na me ye nyui dzim na wo eye koe ne le nyui dzim na ɖe. Wɔ mi ka wɔ me ne le. Menye ʋeawo ƒe nyagblɔme me le o. Kristo Yesu ƒe nyagblɔme me le. Eʋeawo be ɖe na me ɖe wɔ gba na wa wo hã wɔ kpo nɛ. Ta miakpɔ be eʋeawoa ne ku ɖe ʋe kɔnu ŋutia dziƒoa me yi ge gbe ɖo. Ma yi gba, ma yi tsɔ. Hallelujah. Nye me be ɖe le tɔgbuiwo ƒe kɔnuwo me ɖe asi o. Me be le Yesu ƒe nufia me ɖe asi, le Kristo ƒe nufia me ɖe asi. Ne tɔgbuiwo be woagbe nu le gbɔwo ɖe, wo ne gbe nu le gbɔwo. Mina mianɔ agbe kɔkɔe. Korinthotɔwo ƒe agbalẽ 2. Eta ade kpekpe adrelia. Ebe mi dogo le wo me. E mi gaka asi nu makɔmakɔ aɖeke ŋuti o. Mi dogo le wo me. Hallelujah. Nyui wɔwɔ ne gate ɖeɖi ŋuwo o. Nyui wɔwɔ ne gate ɖeɖi ŋuti o. Nɔ nyui wɔwɔ dzi ɖaa. Many people now on you consider the cow. No blow now on you, let's see the cow. No blow now on you for the cow. Even you or the gated in COO. Nagolava Fanulendi Fanundo Fefien. Ella Manamanyakae ao, Eyalo, Alo Catan. Non you or Gida, Galatia thought that they could be a second liaba. Wi omega te de dinyantio ela bena nenye be mie le ewom la mi ava ngi le enge igodo nenye be enwi owa me te de dinyantio da not a sosie toda fine todo no si Kristo bena wa no ya wom
Beka nu si ame buwo le gbɔgblɔ mo. Wo katã wole no wena le si ame ɖe asi o. Míekpɔe eye míexlẽ nua le ta kpekpe enyi le Filipitɔ ƒe gbalẽ tatɔ kpekpe enyilia me. Míekpɔ be Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwo li. Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwo sɔgbɔ. Leke nakpɔ dzesie. Ɖoɖo siwo Mawu wɔ afi ɖo xexea gɔme anyia, ame mawo nye ɖoɖo mawo ƒe futɔwo. Nimrod, Mawu ƒe atitsoga ƒe futɔ, Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔe. Eye Mawu be mihei eye miadzi eye miaɖu anyigba blibo la katã dzi. Nimrod gblɔ na wo tɔ be awɔ, mi makaka ɖe anyigba dzi o. Míatu xɔ, wòatɔ dziƒo. Míaxɔ ŋkɔ na mía ɖokuiwo. Ame sia ame si egblɔ na wo be mehiã be nàse veve gbe ɖe o la, enye Yesu Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔ. Haleluya. Biblia be nyɔnu ale ku afi adzi. Egbe xexea ɖe. Wokpɔm be nyɔnu ɖeke meɖola se veve le vidzidzi me o. Meɖola se veve kui ɖeka. Xexea tsitre ɖe atitsoga ŋuti. Ame ɖeka ate ŋu aɖu fonfonui ton ɖeka gbe ɖeka. Gbe ɖe. Wa Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwoa, wova yi dzi nu ye vivina le fonfonuia me. Ye wowɔ ya ɖeɖe woƒoƒui ɖe kpe me. Ne ɖu sukli kpe wɔme woa, enye fonfonui ne ne si nu la ɖu afi wòanɔ nenema. Ye wɔ be gba ne kpɔ me ya hã ƒe mekpɔ xɔ ƒe blatɔ̃ wobe sukli dɔ le ŋuti. Ame ya hã sukli dɔ le ŋuti. Ekeme hã sukli dɔ le ŋuti. Haleluya. Agbetɔ la se ve le anyigba dzi o. Leke atsɔ agblenu akple kpatsa anɔ anyigba dzobo me na ke. Roundup. Tsɔ roundup wu ɖe anyigba dzi ko. Wo katã woaku. Fine. Ta kodzi ma nakɔ dzobo anyigba. Eyi ma nakɔ ŋlɔ nu azã ŋusẽ. Ewɔ be melolo ge dzubu. Ok? Ne gaɖu akple sukli be nuwo le me hã. Kaka nava yi azã lãme katsukatsuwo ma wa. Sukli apeti dzo ta me sukli dɔ le go. Ne gaɖu ami hã. Ami hã trɔ zu ŋusẽ le. Fia eva yi wu roundup be zã ŋusẽ ɖe ko. Ta nu mawo katã wozu aɖi le wo ŋutɔ me o le tsrɔ̃m eye be yeme veve sem o. Fine. Atitsoga ƒe dɔ yɔ le agbe me amewo to na wo be megade mo atitsoga ne wo o eye nye ku ƒlem ne le na ɖokuiwo. Kristo nye kpɔɖeŋu na nye kpakpli o gake Kristo ƒe atitsoga ƒe futɔwo ɖe womedzi be nazɔ Kristo ƒe mɔ ma o eya ta wode miti mɔa ne be yeawɔ nu abe Kristo ko be kpɔkpɔkpɔkpɔ abunetɔ kpɔkpɔkpɔkpɔ blematɔ kpɔkpɔkpɔkpɔ madogui. Onye Kristo ƒe taɖodzinu ƒe futɔwo nu si tae Kristo va anyigba dzi ɖoa womedzi be ne su asi o. Eva bena nakpɔ ɖeɖe wodzi be woaɖe wo tso le ɖeɖekpɔkpɔ gbɔ. Ame yi xɔ Kristo ɖe asubɔ Kristo asubɔ fofoa gake wo be taɖodzinu koe nye be yewoasubɔ yewo ɖokuiwo. Ta wodzi be wo hã nasubɔ ɖokuiwo. Hallelujah. Egbe ɖe. Nu yi míese na woe nye bena wɔdɔ tso ɖokuiwo ŋuti bena nazu gã.
self-development, développement personnel. Evo nu ele Yesu pota do jinu me nu ele aticho ga menye bena ya di bolo bena Kristo wa hotefole mo obo onuko na dokio na modokio na mo nyu na mo chochi na wa de ira la wa gbeme na onyenye kata na hotefia hallelujah du fia la wa gbeme onto wenye ofia amento Eduardo kifia opo adegbe le nu si do la nyi nkpe na o ma hallelujah beregbe nkpe ye onye bo ayo ntube nyɔnu gbɔ mi alo fo nyatɔ wɔ xɔ gbɛa wɔ egbe ɖe akpɔ ŋutsu woaƒo ɖa aɖɔ wigi awɔ fe awɔ ale ebe nke ye nyi Denis Inganye Denis. Yo le toto kwa kule nchububu. Nyɔnu ha. Menye nkpene be pe nyɔnu le soso. Yo don keke kun le xexea me. Nui he amodo wala na chanfi woni, nglo me le chan olo. Nui ha modo wala na chanfi woni. Wa va do emoji be ya wenye nchu do da ka kule nchu. Yo nyɔnu yo do da ka kule nyɔnu. Nkpe nyela suni mo le ngalo adegbe fole. Yesu Kristo fati soga fa futo we mawo. Ale ye amono na hayo munawa anyigba jinu okele omu. Anyigba jiru we tame ko buna. Anyigba jinu ne glo na over jifo. Yo mnyawe jifo nyade keme kanyeyo. Baga floro, baga de mo do de jiu. Nous si le niabam du difo vinyenye difo pe jume vinyenye ye pa klore ye le togo ni manje egbe nyatefe Africa ni gbaje nyatefe ni menya kae le ko le wo ya gbonia ni wenye togo to ni menya Africa to difo to ye menye tanu ivanama enye difo fia do fe nu imo jufumna e difo fia do fe ni ma no jufumna sikare ato difo fia do fe ya me avana ma afiam ale yi ma o ne nu yi sikari sinu ya so asi ma ko nu enye nye dode asila nyigbanjia ma we. Okay? Etane mo dona ro la jefe na. E vale gawe e ma ho. Mi pa kule ma wo do nya. Ra gbenya ma tonye yo. Unse ma tonye yo. Unya ye le tagbona ma ko we ma tonye yo. Amei toy mo katanya alifo. Hallelujah. Me ba nko. Alifo. Peuple nous le bon nous y matin akojo. E va be ye mada sinamo. Amei to enye gai me va couple nous alifo. Il peut bien dire ni va garder pour les filles en Togo. Alléluia. Oui. Il y a maintenant de la lumière, on dirait. Ok. Ok. Dasefo pour Hlami. Dasefo au sogbale que vous voyez les lipo. Amoyo no gbelani gbanji valide. On dirait que
J'étais pas ici, n'est-ce pas? Oh non. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avant alors? Ok. Dans ce fond, les miens là, Abraham. Je ne peux pas donner un blibo là. Je ne peux pas donner un blibo là. Bible les Bretons pas dans la taille de quelque chose là n'est mais moi pas soucier la bonne ma me dit wa gare me yo ma no ma o OK ta yo bi la wu ejudi me keke anu afie nu imawu akona wa te akona o mi plo miele ha de kama ha tutu de kama dale o to go me abayi miyo vale ewo egbe ono ofo kava do afia miyo le poto ya pom ta ele awe mi te de juri me ke fe po le afol fo fe amede jegome e fuju agban yo abako atire akona me ade amesigbem Abraham ha o jegome o fuju ale yo ateri o ko ati akoda mo o ba do Mose ha ogbo Mose free ale yo ateri e ha jagbo ko na mo abe David ha free ko na Solomon e Solomon te o va do Mose va do Elia ha oji va do Elisa ha oji va do Isaiah ha oji Jeremia ha oji Ezekiel ha oji va do Paulo oji amemo katan o le egbe a ezbo yo fuju avotare o le Togo do le miapo do yiwo ya neva po bonbon le friagodo ebe aba echo bonbon Eli bagatere li yamuro ne li atunu one kwa dade ma amemo katan o le mo pon na mi bele mi awu nu nwie ta ele na obe nu sianu si ele mo khem na ba na kejudi ya menwie nu sianu ele mo pon na wa ele na obe na de ode aka le Kristo Yesu fon koma ba na judi mekeke ya na ten awenu eye fetusi de le mopom nala nasu asio Alléluia miape to trova le madijime Philippe to pa gban le ta ene pepe aton le na mi nye ele va vague bla gamesu ne vovo ava ta eyi mi le mopom be ava eye mia ponti la akpo de la ele ve mi onuko ni ato se sien de fi mi etoro ni ale pon fa fi o mede asi ve vie be na de ke magaba areni jole moaji o eye nenye be va mia ponti la atro nsalesi be aba alesi o tento no sia no de do kwitela wa tro mia ponti la ha tete de anyi ponti la ya wa de jo wa to ponti koko ponti la anamio ha benamio ha mi aten ajole anyi gba ya ji efu mado ayire ngo jifo me ya mo fu mi le ko jifo igoro aw onti na ko na to kwejo ta ya mate yi o ya anyi gba mo nu le ma anyi gba to we ayo zi anyi gba to we ta ne joy ne etenjo se sie kaka ne tauga to agbayanti ha ga trova anyi gba ko
wola trɔ agbɔ nu katã afi aɖe tɔwo kana ɖe dzi be ne yewo viwo be wogatrɔ dzimeʋu hã wogatrɔ gbɔ egɔme nye be wode nane dɔme na wo nu yiwo katã wode dɔme na woa le Yesu ƒe ŋkɔ me woƒe dɔwɔna nu tsi le wòagbe me magatrɔ ayi megbe le maya tagbe ɖe o kpɔtɔe le wo ŋutɔ gbɔ o haleluya míaƒe ŋutilãwo le tɔtrɔ ge le Yesu ƒe vava me eya ta ye míetɔ sesĩe togbɔ be míele ve sem hã yenye be ne Yesu ya vava kɔa ŋutilã atrɔ kɔ vevesese atso aɖati atso avɔ wɔame atso fifiawo me atso le Yesu Kristo Nazaretɔ la ƒe ŋkɔ me. Ne ka mí le mɔ kpɔm nɔ ŋutikɔkɔe. Mose gblɔ na ma be na makpɔ ŋutikɔkɔe. Ye le ŋutikɔkɔe akpɔ ge Biblia be le Kolosetɔwo ƒe agbalẽ tagbãtɔ kpokpe blaadrelia be Kristo le nyia me ŋutikɔkɔe ƒe mɔkpɔkpɔ. Vafi ne Kristo ne nɔ mewòa ele bena naxɔe wòanye aƒetɔ kple na wò ŋutɔ. Enɔ gblɔm na mía nɔviwo fifi la be afi wòanate nɔ Kristo me ele be Kristoa nenɔ me. Afi Kristoa nenɔ mewòa ele be wòananɔ eme. Abe ale ye afi ne safui wòate ŋu aɖo eʋɔtru aɖe mea ele be woawɔ safui aɖe nene be ʋɔtrua ŋutia nenemae wò hã mate ŋu ge ɖe Kristo me eye be mele eme. Mawu ame nuveve ne wɔe be mate ŋu atɔ sisi le ɣeyiɣiwo me togbɔ be vevesesewo ava hã tɔsisi togbɔ be efu amewo ava hã tɔsisi togbɔ be gbedodo amewo afeŋuɖu ɖuɖu le amewo ŋuti woasɔgbɔ hã tɔ ɖe afi ne tɔ ɖo le Kristo me ekema fetsua asu asi o Mawu ne yra o efo me de akpe nɔ nu yiwo ne kɔ na mi ŋde ya ɖe wo lolo eme kpe gba eme na mía dome ame sia le gbe si míate asi me eɖanye mɔdzi o eɖanye le míaƒe aƒe me eɖanye le míaƒe dɔwɔƒe o abe míage ɖe eme eye wo gbɔgbɔ na ve mía nu bena míate ŋu atsɔ ɖe sia ɖe si hiã na mí ade dɔwɔwɔ me be le wo vava me ɖe míanye ame siwo ava do gbeƒã kple wo le ayame akpe na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me amen.